Aremwe bagira ngo omubyaro emitwaro mushanju 10,2014 nibaza kufitamwa abantu babo abarabajwekere okwesimba ha ntebezo, and so they are calling upon people participating omu karuraka nkana arebereho muhandiki mukuru w'ekibina cha NRM Richard Todwong arikugira ngo aba NRM abarayesimbe batine kigombe nibija kubavunana ahansi ya constitution ninge ngenderwaho ya NRM. Ece kintu cha independent w'abantu bareba abantu nko bururo buwire bakaba musingo primaries agaruka ari independent nikimayinsa ki abantu after power not ekibina onkara abagize nyowe tinkuza ahabo burungi bw'ekibina babansinga it is okay kantegereze je ncureho ngaruki konka those were a handful bakari umwe babiro bashatu bana batanu bace munonga konka bingi kubabe bamusinga agaruka ari independent ebyekibina bikwasa ha rubaju arukurondo bwami tiyo bwamo bwetaki amakora ganda gutwine ngoreka ngo government eriyo mu ntebe kanisa yo kumajinga mo 8 agencies atece naco nkiza no buzu bwaco bakwatogo bakamugito ahariyo gunchimanisa ngo bamwe mbakozi nabaza kushohora emirimo neza kuba yaho being families, being responsibilities. Ezimwe bakazigita kandi kibire cyaba nke cyahungeramu konka hati chihotokire 8 will be merged. Ebyo byona biri mu new vision yerizoba no wasa kugitunda across the country aha matundiro gitu kandi nibagiguza shiringi 12 zonka and Hannington Katehangwa bantu mwe baro kutwatiraho ubu turukwetebekanisize kinihiro huta bunuzina come and huta physically mwije muturebeho tuganire nimwe tusheke twekwenuke tushemerere tutere bitasha tucundo munyugunyu tweyihe mu stress atumanyane tukundane tuhute tuzine kutandika omukasheshe kukoma omukasheshe kandi omukoro nuguza kuba guriyo muri kacheka okutaha munishiringi omutwaro gumwe gwonka guti